अब हम नमाज जाओ हो अब मेटाको रक्तमा प्रस्ताउने तिमी नरहेका चाहिँ भन्नाले मिना गोपी पामी गानी हो तर मेगुनो इनिमा मिना झन्डै 3 पुस्ता 4 पुस्ता फर्स्ट आम्बो के मिना हल्लार बेप मिम्नु हल्लार बेप मिम्नु 6-7 पुस्ता दिस्ता हो दिस्ताम्बो मेगुनो म गानी अनि शुभमिम चाहिँ कोपाङ थियो अब बिगने काम सन्तान चाहिँ बिगने रकमा चाहिँ नि मिना किरुल पाप मिम अनि फेरि इनिमा गुनुङा म त बी हो मी कुसन म त किरुली पाप मिम हो के मिम सका मे पछि गानी पार्टी कोपट्टी म त इ चाहिँ रहनी ल आनो मे पाटा अब जेठा नरहेको सन्तान गानी वटा रकिला सिधा सिधी माइला साक्तार सप्तसिंह साक्तार किसिम दोष मिम काइलाको सन्तान नरेपाप टोल मिम हो मिम सब मिनबे अनि साइलाको सन्तान करबीर मिम रकमा चाहिँ ओ भनेपा मिम हो के अनि कान्छा हुर्तेका सन्तान चाहिँ धारा गरे चम्लापटे ओ जिम्मल टोल हो आगुनो 5 पुस्ता लस्ताम्बो हुर्ते दुको मिम हडा 5 मिना काम भुइ 5 स्टेप काम भुइ हैन बुई आला दुकुमी अनि आला मे मुली मे मुक्लिमी चाहिँ ओडा हो माको मुक्लिमी चाहिँ मे रामली मे प्रान्तीय राजा हो रामली काम चाहिँ हाम भने मे 7 भाइङा छोरा जेठा खारिल जसको चाहिँ माइला जोकमाको सन्तान गुई साइलाको सन्तान रमान्जो आदि खाम्चे मिम अनि काइला खोसुको देउसागेले थिएन अन्तरेनुङ जन्तरे मिना हो चाहिँ बाराए रिक्दो अनि जुबु लोकिम नलेकामा जेसे हो छ बाराए मिगुरा बुमी के ले चाहिँ गाना रना रामलिगाम सन्तान खारिल रहन चाहिँ मेरामा चाहिँ बढी माकिङ पुस्ता दुडी अनि कान्छा काम सन्तान चाहिँ मुगलिडाम हो मुगलिडाम फुलीको काम सन्तान चाहिँ अड्डा मामेम रहेछ ताक्ला चाहिँ ताम्पेलिम मेटा बामले 4 गरे हो मुक्ली 4 गरेरमा चाहिँ सुयोग मेरो नै बादल सिंह हो बादल सिंह बादल सिंह का सिकाम चाहिँ बिहा बेडी भने नि थियो नि मे अगानि प्रश्नमा चाहिँ सिकाम चाहिँ छोरी बिहा बेडी रहनी ल नि मिना मे रायमनको उ छोरी दुकुमीको बहिनीला अथवा दिदीला हो मेटा बिहा बेडी मनगा मिना बिनामिम चाहिँ ओ मुगलिटोल चाहिँ जयदन मिङकाम चाहिँ उनी रिच गोच्यो
तर पहिला पुस्ताराम है फेरि मेपछि ओडाङ बाम निम्न मेदिस्तामा मेगुनुङा गर्दा फेरि गो आकिमा कुरिने मेदाङ हो नि त हेमसगा lo si nong na atok subok ta mangati grab dabi cete grab dabi o gunang bika me jabon ma go pio sale go ta ta si mene mati pin ma sele don gan mene mati agar raksa ma ta ke nei so to mata ta si me ko nok sa 3 वर्ष ngaदong पेन्डिम भएर होला मिता पनि गने का हाम्रो त मिता पनि के भने अतौमा बियो म सामरी होय किर्तंग अडार दिल में के था वाट चीज में भी का मैं तो राशन आप नक्सो लाफ मेको दिशा रोय कारान गया जा बम फिलंग मुआम बजी जाम नक्सो का ए मुंगा वक्पा दुनु ननी पिgang ओमनंगा ए हो र लसिन मात्र खम अनड्डा अडा नटा न त्यो फलेङ ए मेम्बे सिमिने सियो फेरि नि के दिन मिल का म सक्नु म इमा मिता पनि गने आरजे मिरे नि साजी गानी यो दिनको यो थालो रे निमाडा गु मेरिङ को गु आता पदा मे ओके ए निमालो को मेरे पुगो गमितिनले मत गो अब मे बेट को मे त अब गो तलाई हो गो नक्सो का मेको दिशा पावर दिमै गाम बेट चलाउँदिन के गो गो हुनबेट फुसाती गानी ए बडा छबे बगी मंगे ते बाथले मेमे छबे बी आ थोक्लो मक तरन नन बे मेना मिजिङ बिक्सोका कि एका छोपे बेपा उदेन गु हो मेमे मिजिङ बिक थालमेडी कि बिक थालमा त एकोनी मन्तर थिरु कि रंगु नि मन्तर थिरु नि गयो मेमे गुका थिरु कि रंगु के नक्सा फेरि ए गु नक्सो हो र जाजा मे बजेने ए मेला गानी थेट पा गुकी चाहिँ मिथेट पा नोक्छ हो के आम हो गोधेर को भन्दा थेट उनी शब्द उता उमा चाहिँ मे शब्द का चाहिँ हामी त हामा मिजाफसी मिजाफी हाङका इनिमे चाहिँ बाम देउता बाम देउता इनिमे चाहिँ अनि बाम देउता त इनिमा चाहिँ रंगम नि नले म त बजे हाम्रो देउता बाबाम बाबाम भो ए रक्सी मिनी ए सुसी मिनी मेरा बोलो फ्रिटा हजुर तेलनी बोलो फ्रिट लाम्दै नि छ अनि बोलो फेरि हैन ए अनि अरु गुइ थेट पगु गमे थेट पगु मे गानी थेनी छ नि त म मेकुम बेउ त रनी आ त लुङरम ए बोइ फुट्टा गानी चाहिँ हेका लुकी र सपान्छ मेरा आयो पहिले 15 वर्ष लुक पामै थियो 15 वर्ष का म 50 वर्ष पछि रे नोक्छु दिम नि त नि हेका अरे बसको उल्टा ढकली अब अरू मे उल्टा चाहिँ मे नोक्छ बु मे मिक्रिमी अरुका मे गक पामी गक प्रम ए थाउ हालङ फेरि किन थेट पछा थाहा नोक्छ का थेट पबु नि छ यसो विचार बिलो अटामा मैम नभएले मेरो गस्ताम सिगम गाउँ त कितम ए नस अतमा सिगिङ अनि तङ सी सिड्युल फेरि त नि हामी क्लुक समय सिगिङ पर्यो नि त ए मैले बिक्री पो त्यसै मैले हामी गएको छ मितेको उल्टा क्लिप दियो कस्तो भए पनि गयो बित्तङ्ग हामी बेहोरा त हामी बेहुङ